Yabayasya, your one and the only Israel Mateke Zulu, aka Chipima Orange, Sise Kahiso Extension 6. Sise Kanening and 1 hour 20 bafetu. Sizobona u ditshwanelo. U mama garorisang. Niazi bafetu, each and every household has a problem yomtwana. Nation as a whole, problems are the same, the youth is the same. Funeka nje a good advisors sibabonisa indlela labantwana ukuthi kwenza kanjani. I don't want to give out the story but umntwana ophemayo yakalavanta ubuye ebusuku akayenza umsebenzi wasendlini. All right. Yabona manje ngihlanyisa nama pitbull ngapha akuna flop ngilandele ke siyobabona ukuthi manje kwenza kanjani. Follow me. Lebitso la ka ke Ditshwanelo. Ke dula Chief Mogale. Ke dula le ntate wa ngwana o ilong ke ngodile ka baka la hae. Lebitso la ngwana ke Rorisang, and then ona le dilemo tse ona le 15 years. Ngwana wa ntshwenya ka tlung. O qadile pele a sa go ba le hae. Ke ntse ke ipotsa go ngwana ha go ba le hae. Neng ke mmona ko di Facebook a ipostile ko di Facebook a nwa majwala a postile di 6 pack tsa majwala ba apara mesese me khutshwane e kare a ke tse ke sola gore ba rekisa. And then ha ke tlokena ko accountong ya hae ya Facebook ke bona gore di conversation tsa hae gore ke bona gore ba rekisa hona le mo ba botsang bo re the whole night ke bokae wa bua di price mo le a re o desperate for a reke phone. And then ntato ene ke bontate ba baholo. All right, o Ditshwanelo o ka re tlhalosetsa gore keng mathata. Ke na le bothata le ngwana ka tlung. He ngwana ha sa go bala hae. Ke ngwana lo ga go wa mogalemela ha wa araba. Ona lo nka matsatsi a le siko ka tlung. Neneng o gutla bo bosibu, tla ba fihle bosibu o jampa mabota because gate re kwala e sa le kanako. Ha fitlo jampile le bota o go kokotela first re ka bo ma 12 ka bo ma 1 ene ka go wa tsuba hape ke sa tsebe na o ile kae ha clean ka tlung lo busetsa letso ha ke re ke a mo betsa wa le busetsa ke nana go bothata ke ditšhomi tsa tsamang le tsona. Okay, ke ditšhomi tsa jwang? Hey, ke bana belo gore ba itaola like le bona ba no majala ke bona ka re ke bona ba mo kentseng mo because ebile mogotsuno ha ya tsamang le nona tjenana hey o tshintshila ho la tsamang le ha start o tsamang le. So bojwala ke bona bo etsang gore ba sa robala go gae. Ene ka gape ka re ba tsuba e ka re ba rekisa mmele. Okay. Ha ke tsebe go o tlo fella kae ka bophelo bo lo reng o setsa bo startile because ha bona future. Okay ngwanana. Ke malebitso la gae? Lebitso la hae ke Rorisang. Ke Rorisang. So mathateng a ka o fela ha etsala lona le mo punisha jwang kapa le mo khalema jwang le tsang lona tsheka batswadi? Ga khalemetse ke dutse le ena fatshe ke reng ke buelena mother and daughter ha nkutlwela ke le ga ke mo dula le ena fatshe ka go wa utlwa o tla bang jwetsa ga mama aski sentse ke sa we hore ntho tse ke di etsang di utlwisa bohloko ai go tla tsatsi le ke tlo change lona le tsatsi le re qeta o bua le ena ka lona go thola ile ga ha change ebile o tsamaile o ile tshwemi tsa hae bone no tla kana o itseng kana o ntso reng ko o ikuka ntho ngwe le ngwe yo nka light
Khazamile o moshapa go a tshwane fela uzamileng le ntate wa hae o zamile re zamile hona ntlo ga ga etsa re mo shapile ge dutse le ena fatshe papa hae wa mo khalemela haholo wa mo khalemela empa fela le gore ngwana lo etswa go re wa motella haholo o motella ha mutli ho hang o tsamaya a ka tsamaya bobeke a khutla ntho mpontshitseng go wa rekisa o logile in ka account ya ka phone ya ntate wa hae a loka ko Facebook so di message ha di kena ga di bona hona le mo lo ke hook me up ha di message di kena tsa Facebook batho bana ba batla re gona gore re di bone hona le ene ba rekisetsa batho ba baholo hona le mo lo ntate no ne nngwe ba batla ba le babedi ba jotse go ba etse ditirisa hona le mo lo go tshwenya ha ile ena o tla ba bua gore mata motho o re batla re le 2 a go tla re fa di 500 o tla re rekela dijo a ba re rekele le dizolo mara hona le tsatsi le rong ke le ba mmona ko Facebook a postile le tshwemi ya hae ba le ke a bona ne ba le hona mo mo ilong ba lo rekisa ba pere di skipa tse khutshwane ba inkile video ntate wa teng a hlaisitse ntho tse tshosang like a ba bontsha ntho tsa hae e be ke bitswa sekolong le matitshara na tshwila ho aba bontsha ntho tsa hae what ntho tza bulela ka tsona amafofa ana hlubutse ntato so I and then hona le makhelwane mo a kile a mpolela go ngwana ha wa hlaba go clinicing and o ile a ke tsebe go wa hlaba na holo ke blame bontate ba holo belong ba go bala le bana go ntato ha go bala le ngwana a monyane je go rena hana ngwana like ha re le bana go batswa di kaofela so ha ntata moholo fela a bule di gope tsa ngwana ha ho tlo re le ha se ngwana hae like wa madi wa madi hore di tlhontse ha di fihle ho yena hore nka go robala le ngwana hae okay ha ona bothata o kae ngwana gago o teng ka ntle ha thola re utlo re bothata keng Lebitso la ka ke nna go Risang and then ke dula ko 6. Dumelang bagolo. Dumela le wena tlhobola ntho tswela pere keep a mask Irile ke kena ka ba bona nje yo ha nna ke tshogile ntwa ka ku o tswere ke flu na ke bona re disguise it ona actor oh what disguise yeah so ya no o tla re fetola jwang wa pere mask fetola sentle Tsakuli ke batla go ipata nje ke tlo fetola sentle so a re botse ke eng wa hlanya ke eng tse o di etsang kaofela o ngenwe eng o kenu ke wena yo temet ke bua le wena man next year o nagana gore ra hlanya re le moro ke mang o kentseng ko matekwaneng le ko bjwaleng wa o sa robale ko gae ha ba bua le nna di question tse ding a ka di araba because like a khona ntho nka e buang like a ke itse nka reng go bitsitse because ntho tse di etsang gore sa go kokotela ka bo 12 bosigo go betse ene o kokota fester go fela a kitse le ka next do be ba utlo go sang go kokota fester ka 12 bosigo
o kena ka tlong o le hae o tsuba matekwane wa rekisa ha o ba le hae o fetsa dibeke o le o rekisang yena mo o ye sekolong a thushute ya hae e ne le hore ke ngwana nang le lenyatso ke bone go o na sa enki serious that's why na smile Yeah? ke sa mmele yini umzimba uthensana bonso unwa bojalwa unwa Wena wa bojalwa ipotsa, what do you mean? ile ngane yazi Ye wana di-messageri di tholang ko Facebook tsa bontate ba ba le batlang ba batla di-threesome. Ba expose le melagalaga mole o reng ka tsona. Ba o heka jwang then wena how do you enter, how do you get there? Ha ke ngwana wa tshwenya ntle cause ke ngwana o sharpo. Like ha ke di etse dilo tse di wrong ka tsamaya le batho vele ba le gore ba di etsa dilo tse di wrong ba bangwe. Ko Facebook a khona kena ko di messaging tsaka. A zanga wa rekisa. Yeah? No. Since utswana. Since. hayibo Ye mama. Ikene sorry. Bang nahanela ko gae. ha gona hanele re bona di Facebook tsa hao go sang ene go bontsha gore ke nnete ha o ba le hae o tsama dibeke o le siko. I don't go to old men. Wetsang a ke go bontateng. Nne o iposta ka di 6 pack tsa di brutal fruit. I get a lot of shit. I'm a be full honest. Ha ke rekisi. Ke maka ha o no jala King dilo tse. Wa hekiwa wena. A khona kena ko di messaging tsaka. Ke mango. A ke mo tsebe. O ba le pare. A ke mo tsebe le ka mo botsa le ene go. Conversation tseo bang hekile. I still remember one day Nikilo kile in and then like ba bokel ba teng ha se di shomitaka ke di panyana le gore like ke ne ke na le bone that time so ha ke na phone ke be ke kopa gore like bang logise be bang logisa vele and then I ke lebetse account ya ka o ka ke ene nna ke sola ene Ye wena. Ye wena. Ungazosenza abantwana abancane wena ungazosenza abangani bakho wena. Usara utella mama ga le ntata ga o sa ba fili ona gana go rona re tshwana le bona. O ya sazi singabo bani. Sokulahlela phezulu kwendlu manje nje. kanti yini inkinga yakho wena Rolisang ene message mo ntate a mmotsang go why o hloka like chelete so desperate a ba re because ke batla reka phone a ba tsamaya ha gutla ke lo tsamaya lo reka phone abo I want to buy a new phone kunje ana batla ona batla 1000 ke batla buy a ntšha and I can no sna phone ho hang go risana after the messages I want to buy a new phone not I want to buy a phone cause I can phone nkebe ke explain go risana no sna phone na phone baba thank you ga lo sna phone okay o ithenge ngani phone wena o no e rekile ka eng ke reketse ke yo O reketse ke mang? ke mothwaka Motho wa gago. Ona le motho wena. Aksa jola no. Nike jola abang rekela. Se shola lapho ke o jola na mini yes 14. No. O jola na mamoni yes 15. O ba no tshela ukuthi masona 15 ya. Uyajola. So how tsamele the whole week o robala kae? Koene. Koena motho wa. Why ungathatha Ya no why no phiga ro a re botsa gore wena wa rekisa. Ai sentate ke ngwana. Ke motho wa ntate o ntse o le ena go. Ai se motho wa ka o. Ke ntate o a mmotsa gore ana go batla kapo 1000 rand. Ntate wa ba ga nka se reke 4000 rand unless if no le girlfriend ta ka ba re ke tla 4500. Okay. Phone ya ka. Ke reketse ke motho wa ka. O nampotsa gore like ha ke na phone. Babo ne se khale re fetsa go qala babo so abampotsa go ga ke na phone na yo ke ra a ke na yona so like aba mphathelete gore ke lo ithekela phone ka July ka reka phone after go reka phone then I took a risk and then ya nyamalala phone ya ka ya tsiwa phone eo ya ka ne le ntšha like nyamela the very same day. I khani ke tlhola ke dula le bone but
ke have dilo tse di snacks le bone bontate bao a ke tse dilo tseo le bontate bao o dula le bona o dulela because of maybe ba shetse chomi yaka wena mamela ba dula go kae ha ba shetse chomi ya gago le wena o a shela o nagana gore wena o lengelo e batla o shebella so chomi ya gago la mines na le 17 so the age group e1 a ke re yena ntate o na le dichomi le ene kwanwe wa mo and then mkhotso ha o difference ka eng le wena kuna le difference a ke re le banyana le ditu le na le se ba se batlang bontate ntwa ba inya go mkhotso ha ba inya o mafuni se ibeke rough lento le how maro ya so tsikhuluma ngani ka understanda mara a ke tse dilo tse di tshwanang le a ke di etsa kanjani hey one rotten potato spoils the whole pack bad company ngeke uhambe ningulube uyivu man awenzeki birds of the same feather flock together ke na le choice a ke o bo fetsa beke kaofela wena o sa di etse ntse yeah no Yasin let's not waste time mechiani asame thatha lo mntwana lo asame ntombi sukuma angene esifuthweni sukuma ntombi ayikho le ndaba usitshela uningi sokuya siqeda manje ngibheke ngume lapha yabona cathi ngiyadlala ne wetha ntho ayiyethang yena yes akuboni ari dijemo yini yona le payment upemani itamo upema malahle ka develop ke ntse ke nagana a lot ko gym session like cause ke tsene khale vele go gym a ke motho le go gym ke lazy thata down get down emo down yes 1 2 hey akuna high ball hey down up down senzeni siyakuthula lo stomach exercise so phakaphakama senzokuthi stomach exercise asi push ups let's go 1 2 yiyo le uyadlala ne uyadlala shaya so boss asi boss wenza lento niyidansa nalabo omkhulu benu boss yiyo ke le ipona ke yongena ezulwini le sikhiphe esihogo yini usesihogo yini manje you are in hell kanjalo kitchen baba my babo wobu kitchimiso ka gogo wa 75 years angithi si release le pain ye squad yebana na thuso ke kopang ke gore like ke counseling after mo ba tlo lata ba isa ko therapy that's counseling why you need counseling tloga go ntsha everything e le go bothata wa o tlola o tla ko ntlong mama ona le ntho tse etsahalang bophelong ba ka botsosa ditsebeng ke re bua le nna a o buile nna mama ke tla nne ke ntse ke bua le wena if gona le ntho e le go maybe ba etsa o kwatile thata le ke tlo bua le wena gore go solve so and like anga se tlhole ke etsa dilo tse ke di etsa like go bua late and go tsuba and go sa ye sekolong go banka so no ke batla gore everything fela e le gore nkutlwisa botlhoko gore something je ke communicate line like re be close and like
ke make sure gore hleza le happy. Wena o wilo ba eng a gola? Lawyer. Or you want to be a lawyer? What if you don't become a lawyer? Tla go own a business. What kind of a business? Ya go rekisa matekwane. Ebana, Ah, nangumntwana. hayi madoda ayitshela sithambo. Nangumntwana. Ibusiness leyo. Sa se buileng se ne ke qala ho sukwa ke se sa bore. Ebile o ntshusitse haholo ha re ena o batla ho starta business ya matekwane. E mmakaditse. Ya drugs. Company, obvious. Company. Manufacturer. Oh, manufacture matekwane. Like matekwane gape a thusa, not gore a bolaya. As such or a tlhagisa or something, but go na le obvious dilo tse di good gape ka one. Awesome. Wa tseba gore ke nwa dipidisi tsa pelo akere? O nahana gore ke because of eng? Ke a o rata kopa dintho tse ntse di etsa kopa o stop ke o kopa. Yang affect haholo gore ha o mamele lo mamele. Kopa o stop. Ene le diaparo a ko rekisa o fa ditšhomi tsa hao. O tle ka tse ding tsa bona. Ka tlong o tletse diaparo tse leng ga se tsa hao. O fana ka tse ko rekelang o tla ka diaparo tsa ditšhomi tsa hao. Ha ndule hantle. Kopa o stop. Ne le sa ntlha ke di utlwa nna gore dilo tseo ke because of nna, because vele ha nka bua le nna. So nna ne ke maketse. Oh, okay. Ke thought da hlangana. Motor Love Channel 157 se father. Ngwana wa Tshwenya. Thank you to all the fans. Everyone opera le show siyabonga. Bafethu asimeni impumba. Yabona ma uyi-1 it's bad. Bathi kungcono masibaningi. Yabona the more siba baningi sibhekelela siba baningi, the more le inkinga zabantwana bethu sizokwazi ukuzisolva. The more you watch, the more us-embrace uphakamisa iflag lengwana waThwenya is the more sizosolva inkinga zasemzansi zabantwana bethu. Asambe mfundisi. Senkunzi. Sambe mfowethu. Sambe. Nka go mamaka like dilo tse ke di itseng di wrong. Like I usually apologize for dilo tseo. Like thata I apologize and like no ke step sa ntlha se le gore ke tlo start today sa gore ke change ke tlo zama by all means gore